ninaodhocha na moko eli tu manithi kila kima thanguni maito ma umonthenya ni tawabeti wa mwaniani kwa thango ya The Standard na The Daily Nation na niambia na mwovo ala mendhini wa thango ya The Standard. Mwovo ala manengeto wito thanguni no ya The Standard mwovo maukonia udhosia wandawasia kumile kana JKIA cocaine trail kana hindi kwithito kuna mukulu ya wasiko sia udhosia wandawasia kumile sithitwe sikwate kana kiwanzani chandeke cha kuiwandeke cha JKIA nikatoa mwovo ala manengeto wito nthini wa thango esu ya The Standard. Tuambia movola meithangoni ya keli ya The Standard ni mwovo makonete ni malanga kana scars of brutality survivors relief trauma of 2023 police crackdown kana hindi ni malanga ma andwala maomiye vindane ya maandamano o 2023 ala matwaiwe ni moika wa Gen Z uyu kakabindane kala hindi ala maomiye na ala masikati ya serikali kwitha muthenyani wa iyo mevigeta kotini na witnesses kana ngosi cia metho kwisa thikusia kotini usu kati wa victims 29 kana ala maomiye 29 ni masikati ya serikali na kwenda compensation vomo dhinyani wa iyo umebikite kotini na kwenda ini serikali ibikiye na kuyanesia kana ku maiva alama kwatie wasio umwe kati woni Kenneth Omondi weta kana we athiwe atema andamanoni athiwe enza musi kwake kisasi kila chali kilengi na mabuini kwake weta ni bahati kita likangoni yake aiweta ando ana kana ando 18 mokie bala bakomete na kuweta kana mendo o bullet thiyoka kumumya nthini wa mwe wake ni kana mabiki kumyosa ni mobola methanguni ya keli ya The Standard. Thanguni osi ya keli ni thia mobo makonete indi Kenya at Center of Russia Recruitment Saga Freed kana indi mwithililo ithito I recruit ando kuthiku kitakao wa Russia kuma bande ya Kenya na kuthiku Russia no lekilo muthinyani wa iyo na cash bail ya nusu milioni valandi nikana kukwata udhasio wake vyo kwendeka umia mbondi ya milioni ili na kunenganya namba ile si andu ala matonyo piki kakabitane kala ukwendeka endeka kumya mbondi ya milioni ili nikana kukwata udhasio wake vyo muthinyani wa iyo no lekilo na cash bail ya nusu milioni weweto ende kwitha I recruit ando kuthiku kita Russia ingi mwabikia kwa iya kuu kutiwa ni thayo misi mingi yende na kuuya maiweta kana maito no bikia mwana wakana mekuna simu sitia ulika mabienda serikali kulikilila na koma manthia endwa moni mwawalo methanguni ya keli The Standard thanguni ya The Standard no ithia mwovo makonete indi mwitu na inya wake mayuwania utiwa wa ithe ola we watiwe ni thayo la ai mwalimu wake maniso chayolo bilha wanjiku asikati tenyake kwitha mubetange kwitha kana atamo kunenthini wa mali ya ithe wake ola wetiwe mwaka wa 2017 gathaia akwie kana atiwe ni thayo matuku 23 mwezi wa kana 2017 wala ayo mwalimu wake maniso chayolo na atie mali mbingi kwitha atilo bia wengine wa Family Bank KCB Cooperative na haba wala ndiwe na shares nthini wa kitheka cha Mboi Committee kuya Longonot ndi moka wake athache kwani kotini tina wake kuchake na kwenda kunewa lingilia wa kukwitha mwene wa mali ya mume wala indi mwitu wake unabikie na kuicha apilo kotini na kumubetanganya kwitha successor wa mali esu ya ithe ni mawalo melela ithanguni ya katatu ni mwitu na inya megangani ya mali ya ithe ni mawalo methanguni ya katatu ya The Standard ithanguni cia katatu no ithia mawalo makonete indi misi kana villages manaratu kuyoto ni wa Mata Taita Taveta kwitha mabetangiwe kithekani na misio kwa mbwangwa kithekani kila kiweta kwitha kicha President William Ruto miasiani matito matena wikalo methito maikuniwa makuniwe mbebonza tino wa kubetangwa bala methito mathikala miasa kana aithe maithe mo matuite utuini wa Mata kithekani tucha Mata mwaka wa 1920 kana mwaka wa ngiliwo mana kenda na miongweli 1920 nwe ithema aithemo methi matwite kithekani kila kwitha President William Ruto kwitha mabetangiwe mathenda indi serikali kulikilila kati
kwikithia kana haki ni ya kwate wa alimu maimanisho cia yulu maiweta kana indi moni me tayari kwithukisya kana gwikala nthi na serikali bala indi kibaniwe kotwiwa kwiyo monthi kumina kuisya kana ni mamina mukoma ula wa uandikani wa 2017-2021 ni mawala methangoni ya kana mukoma witha utwa mende na kwa kumana na mukoma ngone osi ya kana ni mabuma konechi o kisomo balaindi sukulu ngili 5 sitaiso kwata ilo vile sileka wane serikali batalito chuma kimweta mwaka 3 uthele migosi kana minister akasoma migosi ogamba athiteteano kuetakana kusaliwa kwa ilo bieni kumana thungulula kana kuthoimwa kwa maskulu kula kuendeye wala indikati wa skulu 44,000 skulu 39,000 izo siminite na kukwata ilobie ile ibathia wa maskulu balangidi 5 nisio itanengetwe ilobie iwetakana by next week Wednesday maskulu ala kana isesothi ya kuthoimwa kwa maskulu amatalite ni kwitha yithela ni mawalo methila ithanguni ya kana here the standard ithanguni ya katano indi ya the standard no ithia mawoma konete ngova cia serikali wala indi thino wa kilungu cha 500 serikali kuweta kwitha ikovete bilioni 95 katono 5 kana 95.5 billion nisio serikali ikovete thino wa kilungu cha 5 wala indi ngova cia serikali bikite trilioni 10 na ile ni mawala methanguni ya katano ya the standard niyo ilete yulwa ngova cia serikali kubikia oyu serikali kovete trilioni 10 na ile ndino wa kilungu cha 5 ikakoba bilioni 95.5 billion mawala methanguni ndi ya katano ya the standard aithanguni cia katano ithia maboma konete by election bala indi chama cha ODM chende na kuikithia kana ni chatungia utongoi wa obunge wa Kasipula etina walona imbunge cha Songondo were kwitha hati iwe ni thayo tuna kwitha assassination ya Raiwe County ni ilobi mende kuikithia kana ni matungia mwanya usuwa isye pathanya ni wayo maitongwe cio mwewo kuthi kubetukithwa ni IEBC na kunengbalingilia wekwe kunia malebe mawalo umethile thanguni ya katano ya the standard indi thanguni ya thathatu ya the standard moini mawalo manengetwe wito ithanguni thi mawome okwatikana bala indi mobisa mai salo kana DCI maende na kuthoima uthosia kana indi utandithia wa ndawa cia kumila kiwanzani cha ndeke cha JKIA katoa mikulu ya siko cia uthosia kana la methi twesivile sithi twesikwatikana kiwanzani cha ndeke cia uthosia wa ndawa cia kumila ini matuku ana mwai uwe 10 mwaka huu maobisa makukitana na ndawa icio cia kumila detectives from anti-narcotics unit ni makwatie mundu muka wa miaka 41 kiwanzani cha ndeke minutes before batalite masaa mabuthu ndeke ya kuthi Dubai yuluke bala ndi wethi to ameletie cocaine pellets kana meletie to pellets to ndawa cia kumila muthemba wa cocaine mwei wa katano matuku 13 mwaka huu kiko giki kina ripoti mwei we 10 indi kwitha indi Damata dos Santos traveling on a British passport ulawe mo Brazil kwitha indi akiliwe kila kindu kwanza cha JKIA na kukwatewa nthi ya London with a class A and B drugs including cocaine ni wabitukie kiwanza cha JKIA na alika ndekene indi endie kwithwa ena ndawa icio cia kumila London itina wakubitukithwa kwitha abitukie search cionthe kiwanza cha JKIA na kuthikisa kwatekana bikie London na ndawa icio cia kumila mwai wa kele matuku 19 mabisa ma DCI ni makwatie moyo JKIA wina ndawa cia kumila muthemba wa amphetamines ilasi ekitwe
in 10 large candles sieki rendini wa kendo 10 na sieki wandini wa ikotoni kuma Bujumbura Burundi bold for Australia sietwaitwa the Australia mwei wa mwanza itukuthimwe 2024 wabisama kukitana ndawasi ya kumila kana anti-narcotics detectives nimethiye kilo umwe 1.15 kg of methamphetamine valued for about 9.2 million kandawisi ya kumila sena lato wa silingi milioni kenda katono ila sieketwe muiyone kiwanza ni ochucha ndekeja JKIA mwai we 10 matuku under 2023 mobisa ma DCI ni makwati embe wa kilo kimwe cha meth kiwanza ni chucha ndekecha JKIA sibidhitwe ndini wa makanyanga maki sululuka na bicycle saldos ila siaendete from kuya Comoros umite Comoros sitwaetwe Jakarta kiwanza ni chucha ndeke mwaka wa 2023 matuku 11 mwei wa mwanza mobisa ma polisi ni makwati sililwa alama kuite kilo 24 sia cocaine ila sia ikirwe ndini wa avocado sika paki wa ndini wa makoto ni sina tani ya 1.2 tons of ketamine nikatoa mikulu ya ndawasi ya kumile ile bikito kwatika na kiwanza ni chandike cha JKIA ndi wabisani maende ini na kukunikila mikulu ile suka utayithi ya ndawasi ya kumila sithi ito sikwata kana kiwanza ni chu cha JKIA ni mabolo medele dhangu nindi ya thantatu na mwanza ya The Standard mabu wangi methanguni ya nyanyanu ithi laini mabu makoneti nongo ya chama cha Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka Kalonzo underrated power broker who could decide 2027 presidency kanaindi Kalonzo Musyoka niwe determinant wa usumbi wa 2027 mabu methele thanguni indi ya nyanya methijani kana nye ikauta huitina President William Ruto ni muonikie indi avita ndongo ya Wiper Kalonzo Musyoka ndengo man na oyu ngaliko kana serikali ni kuoneka ndenda kumuzesenga Kalonzo Musyoka kukwatiania na monondo eoneka niwe determinant kana niwe ukamwa niwe ukamwa usumbi president wa 2027 uketha uili atangaliko yolilo lumelia kana Kalonzo ndesa ukwatiania na serikali ya broad based na mavoloma ithila ithangoni ya nyanya ya The Standard ithangu nindi iye 10 ya The Standard mo ithela mawoma konete ma senator na magavana kupito kana yuluwa account sia serikali sia account balaindi Margaret Nyakango ulani controller of budget unawete kana serikali sia account kana account kwa utasaidia sithu kuma na account mbe wa ngili 5 na manana ma senator na magavana mebito kana yuluwa account no maiweta kana indi ma senator measia account ila sithitwe si dormant si bingwe na ilobila sibo kuthamiswa ndini wa county revenue fund na account ila sitotumika si bingwa ni mobwala omethela ithangoni ya 10 ya The Standard ithangoni ya 11 ni mobwa mahotandithia so mechwa niwe kwa tetha ngwesu ya The Standard wisomera yukwata ripoti yulwa ngoba sia serikali wamwena Kalonzo kusesengwa kulika nthini wa serikali ni kwithwa niwe determinant wa upresident kana usumbi wa 2027 usomea mathangu ingi mawoma konetie indi utandithia wa ndawa cia kumila kiwanzani kinene cha hukuiwa ndeke JKIA asuni mawala maithanguni ndi ya The Standard twikila ndi ya ithanguni ivingi ya The Daily Nation mawala manengitwe gwito ni Ruto Gideon in State House talks indi Gideon Moi holani mwana president ula mutotia Moi kwitha abikie State House na kutoa isa onanya muthanyani wayo na President William Ruto twithie ndi mawala la maithanguni ya kende mwa kwa netie uyu munene kuma kaunti ya Mombasa kwitha indi aithi usindania mawo kusindania uwindi ni wa Guinness Glory mawalo maithela thangoni ya kele thangoni ya katatu ya The Daily Nation mwa kwa netie indi kutekwa nyara kwa andu kutoa wanthisia nza na itina andu alama matekete nyara kukunia andu ku ndi ya Kenya manengane ilobia ni kana nende mabikie na kulechwa indi mose wa uyelesya kana mwana wo hawete kana no kwatie wi nthisianza South Sudan na itina wa kuthiku makono asimune namba
mata message na wakosa ni namba kumanthi ya Limbia pala ndi mwanake wo wailesie Mr. Yaye haisekana abingi bandu nyumba ni manyamaitwe muno ni makunitwe mayonengwa leu na makanyamazo indi asuma makwete maiweta menda milioni ili ni kana kulecha kana kulecha mwana wo indi uloteketwa nyara iweta kana indi mabingi wehu andu kibathukanyo makuma bayonda na kuma baanthi ya African mabolo methile thanguni ya kadatu ya The Daily Nation. Ithanguni ndi ya kana ya The Daily Nation with ya mobo makonete ulusani wala ndi ko tiumwe ubyo yetheka zekesia kana judge ngoko ubyo yetheka kana woni we wosie Justice Isaac Lenahola weta kwitha wenda osa milioni umolo kokona nyakwitha anengweta bribe kana taiba kini kana kusila wathokani nondu kwa wete to kana nondu wendeka kusila wathokanu na aki ila endeka na nthino wa kilengesi cha monda miaka miongo ine mwe mivitu ni kwanilea silio 21 years ago wala inde kwetwa anengwe milioni umwe kana kusila ubathokanu ni mabolo methela thanguni ya kana indi thanguni ya katano no with ya mabolo manengeto wito nthini we thangu ya The Daily Nation rivals Ruto Gideon in State House meeting kana indi unena nyolo twa muthenyani wa iyo ni kati wa President William Ruto na KANU chairman kana mwene kibelo wa chama cha KANU Gideon Moi kati wa maonane nyalama twa iwe bewetwa kana indi Ruto kulia chairman wa KANU Gideon Moi kwekana na kuita kibela cha senate and then wa by election ila sio twa iwe Moi twathiwe 11 uyo ketina wa chuma kimwetu Gideon Moi kweta ena mea kana ngenda kana kwetha no kukita kibela cha senator county isu ya Baringo indi President William Ruto ayenda ku step kana kwekana na kukitia mwanya usu na kutia mutete wa UDA pebeta kaini ka limethiitwe maithi wathukana kana maithi tamate kwenanya ngalikone ya uteti ni wamalo methile thangone ya katano ya The Daily Nation ithanguni ya Mwanza ya The Daily Nation fake DNA test birth certificate claims in ex-lovers court fight kana indi ni DNA ya chatiti na mundu mwe kwa DNA kulea kana kala ukwithwa kuweta kwitha athiye na mwaitu kana mundu mukomwe mundu mukoya weta kana indi ni wakobithisie mundu wa milioni 10 wala indi wa motie na kumotia na kana balo yuke na miaka ina indi in compensation mundu mukoya enda kwiwa wa 280,500 kana ngilima nele na miongo nyanya mena maana 5 yolo kila mwei kwa upkeep ya kana kau maseyemwe ende mundu mai weta kana we ndako ni mundu kwa milioni 10 na kana kutika kene kwithe windela maindu aikala na mundu mongi ndi mundu mwa ithi sibitali na kuweta ku fake DNA yake wamwe na kana kai weta kana tika ke ndi sibitali omwe wa Lancet we weta kana we denounce results we weta kana tisia owo ni mobalo methila ithanguni ya Mwanza ya The Daily Nation ithanguni ya nyanyane maboma konete utandithia ne kenda maboma konete ngova cia serikali baiweta kana indi thini wa isa imwe serikali ikoba milioni 32.4 thini wa isa thimwe serikali ikoba 32.4 million thini wa ngova cia serikali ila iweta kana yubikite trillion 10 na ile indi kati thini wa mi 5 serikali ikobete billion 95 billion ila sio sote kati wa mwei tukuthi mwei wa katano nginya mwei wa nyanya uwithela serikali ikobete 95 billion kiki aliulwa ile ni kuwatakana kila muthenya serikali ikoba milioni 32.4 kwa isa serikali ikoba 32.4 million kwa isa so kwa mi 5 serikali ikobete 95 billion mobalo methila ili thanguni ya kenda ya The Daily Nation thanguni ya 10 nete ndi utandithia ndi thanguni ya 10 ni maboma konete county ya Baringo bala ndi utandithia withi toyo wa 24/7 utandithia la mukone muwa uthosi wa mbuke ana ilabu sithito sivingo wa 24/7 utandithia makone mungo masama time tikilithie methietwe maitwa isia biasala 24/7 mobalo methila ili thanguni ya 10 ya The
alimu maimanisho nene kana universities amanyua maitisia kukwata mauko twa isia miatiani maweta kana indi methi to mendete wasi ofisi nation ithanguni 15 mavoini makonete utanithia na matangazo ma kaunti siki mathukanyo kiithia niwe kwate thangwe su ya the Daily Nation ni kwithwanye na kitakuonengelia mauvo ovayo wa mathango maitu ma umuthi ndukathiva santu kwithwa twisio kithia twende na unene nesia yulwa uandikithia wa kunima kula lo wende niki amo ikamethe kana majenzi methe tomate yumilia kokono kana kuosa kura kwitha no mume imambe kusukumia kwa mawali ukukwe kwa thini wa serikali na ingetwe